Pemirsa nyangre Natal warsa kalih tali parlikur miwah warsa anyar kalih tali selai, Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk ngemargiang kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD. Pinaka usaha nincapang pengamanan ring genah-genah ngeranjing ke Bali. Penureksan kemargiang ring pos kalih Pelabuhan Gilimanuk, pos pemeriksaan kendaraan saning ngeranjing ke Bali. Kapolsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk Kompol Ikomang Mulyadi ngawentuk kutus personel unit kecil lengkap UKL 3 sani pacang ngemarkiang panureksan jangkep majang kendaraan krama miwah barang sani jagi ngerancing ke Bali. Panureksan rumasuk ring krama sani memargi sepeda motor kendaraan alit bus kantos truk antuk muatan tegah. Kapolsek Nguningayang petugas taler ngawigunayang tangga sani sampun kasiagayang sejroning nureksain truk antuk muatan tegeh masti kayang nenten-wenten barang hasil memaling utawi barang sani presida ngewetuang baye. Antuk tanggal sani kawigunayang para petugas presida nyelehin daging muatan sani kebakte. Samian penumpang miwah kendaraan patut ngelintangin security door antuk ngemargiang pemeriksaan tiosan. Kauningayang arus kendaraan sani ngeranjing ke Bali mawit nincap. Akehan kendaraan alit saking Pulau Jawi sani moali ke Bali ngemargiang libur Nataru. KRYD puniki pacang nerus kemargiang pindah ke wagian saking kesiapsiagaan Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk sajroning nyangre parikrama Natal miwah warsa anyar kali tali selai. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.